Pozdrav ekipo, dobrodošli u još jednu epizodu I'll Be Back. Ovo je posljednja epizoda i ujedno kraj serijala. Nadam se da vam se svidio serijal i da ste nešto naučili. Ovom prilikom htio bih svima da čestitam novu godinu, puno zdravlja, sreće, uspjeha, ljubavi. Nemojte mnogo da pijete u novogodišnjoj noći, pogotovo ovi koji danas treniraju, i novih rekorda. I da me što više pratite u sljedećoj novoj godini. Nadam se da ste nešto naučili prateći me ove godine i da ste se aktivirali i da sam bar jednog čovjeka natjerao da počne da trenira, da zdravije živi i tako dalje. I nadam se da ću u sljedećoj novoj godini biti više njih. A sada vas vodim u teretanu gdje ću odraditi trening za ramena. Znači prva vežba, potisak ispred glave na Smith mašini, druga srednje letenje bučicom, treća srednje letenje sajlom, četvrta prednje letenje bučicama, peta prednje letenje sajlom, šesta pull face i sedma zadnje rame na pec decku. Sve to radim 4 serija, 8 do 10 ponavljanja, tako da uživajte. I'll be back.